Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste dobro i spremni za novi radni dan. Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Male pobede, stari novi podcast koji je tu da bi vam kroz pitanje i savete dao motivaciju, pokrenuo vas u pozitivnom smeru i pomogao da ovaj dan počne bolje, jače i možda čak i zabavnije. Moje ime je Željko Crnjaković. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Male pobede. Kako smo danas? Nadam se da smo dobro. Vidim da svaku epizodu počinjem sa time, moram da nešto promenim, ali iskreno se nadam da ste dobro, da pričamo danas o nekim aktuelnim događajima, ne samo o nekim evergreen temama i o događajima kojima su obeležili, to jest koji su obeležili ovu nedelju, a to je naravno vest o tome da IT firme više neće moći, ne samo IT firme, nego i druge firme, da zapošljavaju paušalce, u stvari da umesto da zapošljavaju ljude, da zapošljavaju agencije, to jest da se dogovaraju sa njima da otvaraju agencije zato da bi bili zaposleni, zato da bi mogli da imaju manje doprinose, a da bi oni koji rade na kraju krajeva dobili bruto iznos i platili isto nešto manje doprinose. No, da uđemo u celu tu priču, paušalci više neće moći da imaju samo jednog klijenta, u stvari da se zapošljavaju pod navodnicima tako što su agencije, a u stvari rade u nekoj firmi. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da postoji jako puno firmi u Srbiji koji su umesto da zaposle nekog radnika, dogovarali se sa tim dotičnim radnikom da umesto da bude zaposlen u firmi, da ima ugovor o radu, da mu se isplaćuje plata, da se na tu platu plaćaju doprinosi koji su od 57 do 65%, nisam knjigovođa, proverite sa knjigovođom koliko bi to bilo u zavisnosti od svega toga. Umesto svega toga, da oni otvore svoju preduzetničku firmu na paušalno oporezivanje, gde bi im zatim firma poslodavac isplatila bruto platu, bruto znači onaj ceo iznos koji su zamislili sa doprinosima, da imaju da potroše. Paušalcu bi legao ceo iznos, a on bi mogao da izvadi sve svoje pare zato što plaća paušal. Sad, opet u redu veličine, znači ako neko ima platu 100.000 dinara, firma koja zapošljava tu osobu bi trebala da plati još 57 ili 60.000 dinara za poreze i doprinose. Sa druge strane, paušal je određen za određeni oblik firme, u smislu za određenu delatnost, i recimo da neko plaća između 25 i 35.000 paušalno, opet bi bilo mnogo manje, znači on bi dobio, firma može da kaže umesto 100.000 mi ćemo tebi da platimo 130.000, da sačuvamo sebi onih 30.000 i ti ćeš i dalje da imaš 100.000 platu zato što plaćaš 30.000 doprinose, to jest paušalni porez. O tome se radi. Sad, šta je tu problem bio? Problem je prvo što je država zakinuta za taj iznos doprinosa. Drugo, nije da niko više neće moći da bude paušalac. Jednostavno, bit će samo provera da ne radite samo za jednog klijenta, u smislu u njegovim kancelarijama, da imate samo jednog klijenta, da samo od jednog pravnog lica dobijate taj iznos, umesto da budete zaposleni tamo. Jako puno firmi je radilo na taj način, do te mere da su imali firme od 100 ljudi gde je 3 ljudi redovno zaposleno, a svi ostali su na agenciju, a u stvari svi kao radimo u jednoj firmi. Sada, država je odlučila da stane tome na put. Nije samo naša država, to se prošle nedelje pojavilo i u Hrvatskoj i u zemljama u regionu, ali poenta u tome jeste da još nije ništa konačno
što bi rekli knjigovođe, nemojte da se plašite, nemojte da nešto ishitreno radite, da se selite, da otvarate ne znam koje radnje i šta ja znam, da ponovo odete u crno, zato što ovo je neki predlog koji još uvek nije ni ušao u Skupštinu, a ne da je usvojen. Tako da ne zna se, postoje neke naznake da će biti neka provera, test paušala, da li radi samo s jednim klijentom, neko kaže 7 tačaka, neko kaže 9 tačaka, neko kaže 11 tačaka koji će se proveravati, da li vi u stvari prolazite kao neka firma, kao na primjer neka paušalna agencija koja radi sa više klijenata i ona sasvim normalno može da nastavi da radi, naspram toga da je neko kao fiktivno zaposlen u nekoj firmi, a u stvari je agencija za sebe. Šta su druga rešenja? Druga rešenja su ili da se neko zaposli. Naravno, država je onda odlučila da tu da neke olakšice, pa se priča o tome da će svako ko bude zaposlen u sledećoj godini, to jest ukoliko ta firma nalogodavac zapošljava radnike, time širi svoj broj zaposlenih, biti oslobođena 70% tih poreza i doprinosa na određenu platu u prvoj godini, u drugoj godini 65%, u trećoj godini 60% i onda tako. Sad, da li je to pravedno ili nije? Naravno, postoji i varijanta šta se dešava sa onima koji su svi normalno, legalno radili do sada, naspram toga da će sada ove firme koji su radili ovako sa agencijama imati benefite tih popusta na doprinose, naspram toga da ovi koji su radili i koji ne šire svoj broj zaposlenih neće imati doprinosa. Očekujem jedan linč sa strane ovih kompanija koje su do sada legalno radile, sasvim opravdano. Ali za one koji žele da zapošljavaju ljudi u sledećoj godini, sigurno da te olakšice će veoma dobro doći. Pa sve i da do sad niste zapošljavali paušalne agencije, samo širenje broja zaposlenih će biti odlično motivisane ovim olakšicama od 70, 65 i 60% u 3 godine, tokom 3 godine. Za one radnike koji se sada okreću, gledaju preko ramena ko će ih uhvatiti ili neće, moja poruka je ista kao i većina što vidite na netu, pogotovo od knjigovođa. Sačekajte još mesec dana, sačekajte da vidimo šta će biti na kraju od tog predloga zakona, šta će na kraju biti tačni uslovi. Ima mnogo pitanja, pratimo sve živo. Naravno, opcije su da se pređe na knjigaša, opcije su da se zaposlite, opcije su razne opcije su i da kao paušal imate više klijenata kao takvi i bit će tu raznih opcija, kažem, ništa ne treba ishitreno raditi. Sad, mala poruka od mene. Ništa ovo nije veliki problem. Ne bi trebalo da gledate na to kao problem. Ja sam knjigaš od starta. Knjigaš sam već 3 godine. Zašto sam bio knjigaš? Zato što kad sam ja otvarao firmu, moji prihodi su bili nestalni. Ja nisam imao jednog klijenta, nisam bio zaposlen za nekoga i nisam znao da li ću u nekom momentu imati priliv ili nemati priliv. Meni je bilo puno lakše da budem na tim kontrolisanim troškovima doprinosa gde ja kažem, ja ne moram da imam platu, preduzetnik sa ličnom zaradom, ne moram da imam platu. Ako hoću da imam platu, mogu da imam platu od 10.000 dinara. I onda plaćam porez i doprinos u minimalnom iznosu koji su neki između 9 i 12.000 dinara koji se samo određuju. Paušal određuje poreska uprava i iznos paušala i šta više svake godine vam povećava. Nekad je to bilo abnormalno pa su masovno paušalci bankrotirali i zatvarali firme. Onda je u posljednje 2-3 godine to svedeno da maksimalno povećanje paušala može da bude od 5 do 10%. Ali da li se ikom ikad desilo da se smanjio paušal? Ja ne znam za taj slučaj. Što znači da od danas pa za 5 godina vi ćete paušal platiti barem za polovinu više, 50% više. Jer će svake godine biti 5 do 10% više.
Sa druge strane, preduzetnik sa ličnom zaradom plati te svoje neke fiksne doprinose i sve ostalo ide u prihod. Jeste, vodite knjige, jeste, nemate sve svoje pare na raspolaganju. Molim lepo, platimo 10% poreza na dobit, podignemo te pare i radimo sa njima. 10% je još uvek manje nego bilo koji freelancerski posao gde vam Upwork uzima 20% i ne znam koje banke. Ima načina, naravno, da se vraćamo na to da sad svi hoće da budu nadničari, svi hoće da sve svoje pare budu njihove pare. Ja samo čekam dan da pređemo na zapadni sistem i da kažu poslodavcima možete isplaćivati bruto platu, a porezi i obaveze su obaveze fizičkih lica. Pa da vidimo ko će se kako hvatati za glavu kada više ne mislite samo na neto platu, ono što dobijete na ruke, nego na bruto platu koju u stvari koliko vi zapravo koštate, nebitno nalogodavca, državu, koga god. I možemo biti kivni, nekivni, koliko god hoćemo. U svakoj državi ima poreza, u svakom sistemu ima nešto. Kod nas je u stvari najveće pitanje šta mi to plaćamo za taj porez, ali kad već moramo da se pomerimo sa time, gledajte na to ovako, plaćate mi jedan san. U svakom slučaju, razvoj teme, nadam se da sam malo pojasnio onima koji su, imao sam čak pitanje zašto oni sada hoće da ugase paušal. Neće da ugase paušal, hoće samo da naprave razliku između toga da li ste fiktivno zaposleni za jednu osobu, a pravite se da ste firma, ili zapravo radite sa više klijenata. Toliko od mene za danas. Čujemo se u narednoj epizodi podcasta Male pobede.